Empaka ezetabirwamu amashomero ga senior naga primary agari ahansi y'obureberezi bwa Western Kore kandi aho ibihenderire Bishop Makrista Kore Kyogere Singereza secondary kandi Bishop Makrista Seminary Kyogera Basingeza primary. Omukoro gwicirwaho umureberezi wa Western Kore Diocese Right Reverend Johnson Tuyinumujeni kandi ashabira abaziro butashitamira ntaranta z'abana babo. So kutugamba ko curricula nebye bintu ebindi ebinakakwate na academics within the scope of academics, debate, those are core. Right? Then extra, those things. When I have to be on, when you know, when it's not to compete, no, what's after all, was on class, I'm shy. You're going to go to school. How do you have till your potential? Empaka zihindira hambuga nkuru za music ahabwa Western Kore Diocese eziri hari Bishop Makrista Kore Kyogera. Ati mwana mureba hariya haro abashazi bene culture musicians Bishop ashitamyaho abantu bashitamya buriyaho enshonga niwe ngo kucyabaha y'icyakari basakuronda umutezwe nanga uzafutera service erumu president yerumubona batumiwe kandi ukukira mnonga bagaraka bayureka kujangu no basa kutera music ekubasa kwimusya no mukama ningo mugabe yabashitami akahura yashashanura amagaraje so echo kubanza abana bitu mbakutunge merumo orukura bakuru b'amatendekero go nagarukushango mu bureberezi bwa Western Kore Diocese ahansi y'ikibine cya Church of Uganda Heads of Education Institution Association aberushegera arabwira amashomero agatetabiro mu mpakezi ngo baryenerya empakezi tuzejumbiremo abuko kwa turi amashomero gita gutura umutwena abana bine talents zabo kuba tutabaresere nko mu gihe bituzukurga yinji tishongisho muri yawe ndwaso utaraba konka talent y'umwana wawe neba yarebwa nubo wamuhera nanyenda kushaba teachers bona ibari naba principal mwana himwe muri bucengwe Empakezi mwazejumbiramo talents z'abana zitakafuye mu mashomero abeji ba Makrista Kore Kyogera batire nangobwa abantu barukweshongora kandi cyeshongore kibeshongwire kimukize Bishop Tuyinumujeni omuntebe nuko kubarongora na miliyoni 5. Kanyega kushaba bagarishemo wakaba kugaruka muri baza kwambakira esitoje ukamurebezi gasto supporting ibintu baza kweza miliyoni 5. Ministry ya music ekiri kuturetera umuntu yatumanya ngwigino Anglican Church apart from kugira ngo abahereza bajwara ingoro bajwara kasoka bagira bati na nebyeshongoro aruhe byeshongoro icyo umuntu ashimye kuba narayishongora uriya cyurra akamanya ati iki ni cya Anglican Church aze byeshongoro bikijarirwa mani umukanasa abantu bagere bwabo bagunja mu bindi bintu sorofazi uko amaraka gashimiye kuba ndagenda bakirgaho patanse abazeyi bitu bashabe skizi akanyi maskizi nzede ibintu byinji nzeta gasente mbete ibintu byinji. Bishop Makrista Kyogera esingire n'ububonero 209 yakuraturwa kizoba Girls ihire y'ububonero 250 Bwera Nyanji Girls SSA kabe yakashatu n'ububonero 239 kandi Ruyonza School ekwasiro gwa kana n'ububonero 234.
Primary Bishop Makrista Seminary Primary School esingire n'ububonero 2020 yakuraturwa Bweranyange Junior School n'ububonero 2010 Cyabandara Primary School Shema yakwatogwa kashatu n'ububonero 2004 Kashozi Boarding Primary School Bushenyi yakwatogwa kana n'ububonero 193 Gashokwa Mike atwakire